ngele izinto ke zihleleka ngokwehlelela khona sithokoze basithungilela indambo njalo kanti nendleba yakhe eqakatheke kangangane asithi sithokoza bona ukhethe thina uzokuhlala nathi elangeni ke ngila namhlanje elangeni lethoba kunobayeni nje veleke sisikhona ngaphakathi etatawini sikhona mlalele engikhuluma mina ngeflahe phaphako yombala ohlaza yombala omhlophe eSan Siro eMilano la sikhona khona kukhona ke abomakekere bebhola ragwako nange ukhuma ngale pikire ye-UEFA Champions League yayokhathi ngiqheme embili ezitholanako namhlanje nanyana esinye sazo singakathumbi mlaleli amahlandla abalekako kodwa ezinye zengiqhema nengicabanga bona iphasi mazombe ligubze sengazela ngena namhlanje iyaraga ke neminye imidlalo ngaphasi kwepikire yakwa Champions League kodwa lo mdlalo lo ngiwe ngicabanga bona ngiwo mlaleli abantu abawulindele ngamehla bovu nasiflaho yakwa Champions League ngikhuluma ngenkwenkwezi mlaleli esihlangane ngaphezulu kwekono yetatawa zangene ngiqhema mlaleli ezakene ngaphakathi etatawini yaphapha into leya msuyabona ikubuzese iSan Siro ajame nkutani wajama noFelix uzwayele msimlaleli obizwa isichemana sesayo ipoto yakwa Champions League ithi yezwaye yobuyo zoklumathisa inqhembe embileze nkubangane esichema se-International Milano tona phezulu nabomakekere bamangise Liverpool Football Club elangene ngela namhlanje yobabdisi ngaphakathi etatawini jamile lababesa bathatha izandla bazithwele ngemva kwamaragho bathi Simo kuwo wasiya angumakhasi mlaleli uqale phezulu athi ikutani nguwe wakhupha Israel eGibhithe elangeni lanamhlanje sesiqale Liverpool FC ekwakwazela kangangane nathi ke sizaxoxa bona usenze njaya avuma bese kwaphapha isandla eboyeni zachayisana izandla Liverpool balothisana neziqhema sayo International Milano ajame ngehlelo lakhona mlaleli abayokraka umdlalo lo kuba naweke International ngalendlela banomswa umlaleli ema-apaleni usomapala uYan Somere ukhona Manele Akanji Francisco Akibi Alexandra Pastone Luis Henrique Nicola Parella akhala noklo ukhona uMkhitaryan watimako kuna timako ukhona umsolutaro Martinez usopale ekanti-ke Marcus Thuram ngoforosago abeso abamangisi nabo sele bakhona ngaphakathi etatawini athi sithunyiwe namhlanje Virgil van Dijk umseNetherlands akuye usopande wesikhemesi abathi nanyana yamadoda enkahlangane sele bophela ngendambo iqalele bathi njalo vele batata kusachingefa inkulumo besikhona eziyaphela namhlanje Liverpool FC kanendlela abantu Alisson Becker obuyaka mlalele ngemva kokulimala esikhathi eside kangangane Joao Gomez Ibrahima Konate Virgil van Dijk usopande Andy Robertson Dominic Szoboszlai ukhona Ryan Gravenberch Alexis McAllister Hugo Ekitike Alexander Isak Curtis Jones avele baya ngesikhuluma janeni babambana beswa abathi ngebandla amadoda lesiqale thina nthini asibekeni umbhalo phasi kufanele inkumberza yokuhlala phasi nje indoda engene epini kuyiziviko neswazi rage uthini kanti kuphakelela uNicola ukujuba mlaleli bathi msindo uphejiwe wathu sofengana yokuhlala phezulu komntu esikhulu sekudla wafika uSizo Mslayo wabaqala ngemehlweni athi nasibona msethini Liverpool FC thina nasibona thumba phasana amahlandla sihlanu wonke ntini kani nina singaphakathi eSan Siro namhlanje sokuchiya umlando ngaphakathi suka lehlala liphezulu emoyeni qhubeke ehloko kubuya nesichebana sayo
international parela ekhwata bayithinda akanje fine hlangothende sidla ke sibone bachinga phambili letha phezu komakostura amaparela ikhandela ibuye nesicama se-Liverpool akhathe se-Jones osana phasi sofengana uthe Jones yawuphakama yoginya umratha ethatha kuyana soma phethe kuye uyana ayiqhise funa Nicolo Parela qala bona uzayisaphuya phehuka ayilethe sendunjeni funa umakhosi ikhandela nako Virgil Van Dijk Rakaptaga Ibrahim Konatum se France Carabono se sapaiku João Gomes Escamene saio e Liverpool se soslai o se peteguia go Dominic peteguia Joseph Chamene Becomba ai letem fagangane João Gomes na ungo ende reumsa o Cravena Page o pega peso ende Robertsen kumane porogaptaga i Liverpool Curtis Jones agele standard to by Rakaptaga na go Dominic se soslai wasi soslai petegiba Liverpool Ibrahim Konate alingisa wikupa funa João Gomes aibusela ngeva ikupa nesema se Liverpool kama toma uchamo mnalele pesa komso Alisson Becker aikupa Alisson ebeka peso ende Robertson Chris Fichazana na ungu eketike chata iporake eke ebeka peso msonanga Craven Page base kone ni tata webchamene besona nyama yankena na ungu eketike we eketike we pete uyo eketike ya bachata ukalele na matota mabili peho gane pola aichingen sing sepchamene besona nyama ibeka peso kona Virgil Van Dijk kwata suka Gravenberch aibeka mnalele peso kokona tegele sidle ihlanda kala bona bazayisa phehla kotine akawuthe se Jones Alexander Isak yoyikobo Alexander kandela ngotimako ayiphakamisa bangadlela ekhule Liverpool sisobslaya ayithoma ngemva ke bokuthoma ujamo aikupo Alisson ngekwata suka Ibrahim Konate Rakaptaga iphethe kuye lo Matisa Nyathela ayibulalisa utshane petegiwa isicema sayo iLiverpool Rakaptaga khona Curtis Jones ayikupa Curtis ebeka phezu ko Virgil Van Dijk Curtis Jones endunjeni akhwatha suka sisobslaya endleleni umsonanga Alexander Isak ebaphezu ko João Gomes uyayiphakamisa uyayikoba ambuya nesoma ibamba ngehlanga buyansoma bewathi hlelekani kuhle khabepi la ibadesikele letsalkade UEFA Champions League 2025-2026 San Siro eMilan eMetropolitano iyathatha iPolongeva ebeka phezu koyana soma kana bona uzayisaphi imlaleli bekafuna uAkebe uthola Luis Enrique Akebe phuka lomswa ukhala lokho ayikupho ukhala lokho ngelesithatha iyakhuphuka mlaleli kubana ndatana Alexander Pastore ayetha phezu kwekono pakona nanguparela oyiphethe kuNicolo ayibeka phezu komsalo weHenrique ayikupha letha phezu kwekona Marcos ayiphethe kuya ayibeka phezu koNicolo Parela ibisela phezu koMarcos osepchamele bestandard kaJesse Rakaptaga kalanuka ayikupha mlalele chichmarwa chikulula ihlelo lakhe uvela ngelesi ke kwanjesi bayithatha bayiqhisa international bafuna indunja zaba thola umukitariana ikupa timako bathasuka Nicolo Parela afele hlangothini lesinqele kwanje sepchameni besumnanye buyisele mfaka kancane Rakaptaga yorakongu Pastone eletha phezu kwekona funa uAkanje qala bona uzayisapho Akanje bebeka phezu kwendodana Salose Enrique ibisela ngeva Rakaptaga nguAkebe phethe kuya uyaphekhuka naye ayilumathisa nyathela bulalisa utshane waAkebe phethe kuya eletha phezu kwekona Mkhitaryan ayikupa noko Mkhitaryan eletha phezu koMarcos mlalele Churama funa uHenrique umtholile ngesidla phezu kwekona chingesemva phezu koManele Akanje phethe kuya isicema sayo mlaleli international leMilano Rakaptaga ibuye phekuka noNicolo Parela phamisa mlaleli ofuna Luis Enrique khona ngehloko ngemva Andy Robertson ifika phezu koCraven Page kuRyan uqalile bona sayisapende senayiphamisa akesibone betha kanye phasi igijimela indodana sakhala nogre
Ayan Soma ngemva ibeka phezu Alexandro Pastone ekupe sendujana Nicola Parela itomangeva rakaptaka international ekupa no yani Soma inu matisa nyatele brali so chani kana bono saisape le takele spile Emmanuel Akanje ibeka phezu komndodana sango Francisco Akebe nangu Akebe wa Akebe we petegibo ile takele spile church baroma chukulula ihlelo la wo Akanje phezu economic Kitare Lutero Martinez kwata wokuthoma uyo sopande chinse hlangothini lesinele endlika nembezona hlekela uyo parela ibeke phakathi kwiraka rakaptaka petekibo kalanoglo ekupa letha phezu Akebe irakaptaka phezu kona bjebele bestandathu phezu Akebe mikitariene petengone kona parela nanguma khose chura makhupha ngestende beyifuna uthi makho khange ifike kuye leya lize ngale UEFA Champions League imzuzu esithandathu umlaleli ngaphakathi etatawini dlala ipolisi kangangane international kuyabe sizibethele kwaba kuzibethela kusekufika lesisikhathi amalungelo kuzikhakhazisa nama alphuza amathatha sihlelele nje akakho wathwenyako inqema zombilezi mlaleli salinga mlaleli ukuhlolana kona jamejani kanti ndoda ebjameni bezisumna nje choti makho iphumela ngaphandle boyiphosa bayifaka ngaphakathi Christian Eshivu nguye umbanduli wesikhema sayo International eMilano umseRomania okuthunana kangangane mlaleli ayikavami iRomania bona yaziwe ngebhola eragwako enokubana ingakhupha umbanduli ngesikhema sezinga esifana neInternational Eshivu Jamile mlalele emtene wesikhema se-International eSan Siro eMetropolitano Italo laba khona iyokhanya phasi bayiphakamise aneslot solo uyakhomba esithombeni sakho abesaba mzibalele siyabona lapha intunja ziyavuleka abafuni bona basiberegise awathi usizo Buslayi salinga mbandule ehloma phansi ephakamise rakhwasimahla ehlangothini ngelesihla ake sibone sizobona uzayiphakamisa njani ayithelele waphakamisa isandla sakhe wavuka umlandeli Liverpool wathi uyayigoba qhula uMkhitaryan efikela phezulu ku-Andy Robertson aKevin Peteryan ayikhupha Curtis Jones nangu Dominic Szoboszlai ayibeka phezulu ku-Alisson Becker rakapta kumseBrazil ayidlulisela phezulu kwendodana Ryan Gravenberch rakapta phezulu kwekona usayiphethe kuye ayikupha beka phezulu Ibrahim ngoye otha awolumsong Konate ayikupha beka phezulu kwendodana Joao Gomez ayibuyisela ngeva rakapta kamlalele Ryan Gravenberch beka phezulu Sobanda Virgil van Dijk Liverpool ebjabele besithandathu Gravenberch uyiphethe kuyo Graven kuba lephola yakhe uGraven uqala bona sayisaphiya iphakamisa phezulu emoyeni iyokufikela phezulu Joao Gomez uyayilungisa uJoa ayibuyisele mfaka kancane ebjameni bekhomba nangu Curtis Jones wasiSzoboszlai ayibeka phezulu Curtis Jones Liverpool Alexis McAllister ayibeka phezulu kwendodana Joao Gomez uyayigoba ambuyane Soma esibethana ngepila kwenyoka namlaleli nayiphethe isiqhemana se-International ungafunga bona bayahloma khonokho nayiphethe Liverpool ungafunga bona bayahloma nabo angikhuluma nawe nje iphethe ku-Akebe beka phezulu kuPastone waPastone nangu Akebe beka phezulu kuYan Soma akelesibili Emmanuel Akanje eletha phezulu khona thola indunje yakhe iyakhandela iwela phezulu kwayo uMarcos Thuram bamthathela yona ekhetike lelesa Luis Henrique ikhupha noManuel Akanje sephethe kuya eletha phezulu kwendunje u-Akebe u-Akebe beka phezulu Alexandre uya uPastone beka phezulu Akebe godo akelesithandathu rakaptaka kama se-International Milano bayiphethe kibo eSan Siro pelandaba kuma nawe nje bayiphethe iraka nguNicolo Parela yeqa ngapha ngapha ihlikihla lesibili ayikupha Kalanoglu bayiphethe kuyo Kalanoglu ayibuyisela phezulu kuNico Parela International rakaptaka yaphanyiso iphezulu emoyeni funa uthi makho uyamlusa uJoe Messi iphumela ngaphandle
akhala nokhulumlaleli kwanga uyadoseka uthi ngikhuphele ngaphandle angikazokhona bona ngirakele phambili nomdlalo lo. Shivu akayithandi into ayibonako akhala nokhulumlaleli kwanga yokuphumela ngaphandle mbala akuphakama izembe Zielinski ati bakawule zembe Zielinski uyongena ngaphakathi etatawini ekhala nokho ngokulimala uSundaraya bona akakazibandulo kwaneleko bona umzimba wakho utshise umdlalo lo phezulu khulu umlaleli abazisi esibane bathi this game is too tactical esimane leso asazi ke bona akhala nokho umlaleli pince njani kanti Zielinski ke mlaleli ngokulimala ungena ngaphakathi obekalumathisa kuhle kangangani enreto zesichema se-internationale kodwa ke phama ikunzi la uZielinski achingako phambili kuhle kangangani Nico Parella uza kuphakama njengomdlalo osihlahlelako ukuthi uZielinski abuye aphethe ubujamo besithandathu obuduna akhe siboneke iyaqhula fikela phezulu kopastone bekaphatha ilumathisa utshali phethe kibo manele akanjeya phethe kubo Manuele ebeka phezulu kopastone pastone rakaptaka usakhuphuka endunjene Lautaro Martinez umse Argentina agene sithathu pastone ifuna umsana ngabathi João Gomes kumkitarian nofana ukuthi Marco awukahlale kuhle bethe ikhona lena ngwazi bese iqhamuka iphethe amaphinde amafosholo azange yadlala kahle kuthi Marco bathe ikhona uthi Marco shangathi ufuna ukusebenzela umfundi umntana mvundla hani ngoba kulingisa tinfo takhe umele umntana slot wathe ikhona lomuhla Sofia Stine Liverpool Sofia Stine ekhaya akuvumi ukuthi ngihlale phansi ngobe emarizas bakithi into lekhashana lokhona ekhatsi enkundleni ingwiji kwebempi lecebe internationale umdlali Marcus Thuram selahlekile beqhamuka Lautaro Martinez bathi Lautaro azama dlala kahle bakithi ku-Andy Robertson bathe ikhona usondela ngalana imfuzana uyongena incwadi letinkulu umdlali Lautaro Martinez bekaqhamuka bakithi Marcus Thuram nakatsinza nabo makhishile mvutsa emuhle namhlophe bakithi wafika Lautaro Martinez wagenca umdlali Andy Robertson bambita bathe Lautaro Martinez nguleka bahola nangabe udlala ngalena ndlela laba badlali bahola batakwenta njani bathe ikhona sompempe udlala ngamngani ngobe lena ngwazi azange ngayilimata lomuhla yitsinze nje kuphela elinyaweni bathe ikhona hayi ngalena ndlela ayibamba iluba ilokhahlela loshinisha hayi lonyathela lobuhla lomhlophe azanele iphola letinyawo hani ngobe sithunyiwe uzabheka inkosi ya Robert umntana Anderson uRobertson ngalomdlalo shangathi uthinsekile Robertson Kekes komele ukuthi Kekes aphakame Lautaro Martinez bakithi lebakhala ngaye nguyile kasesompeni sakho bathe Lautaro Martinez hayi ngalena ndlela Robertson shangathi naye utophumela ngaphandle ani ngoba uyambuta umntana Van Dijk uthi ikhona Robertson uyophumela ngaphandle noma njani uthathi ngodiva ngitawutshela wena captain wami ani ngoba lomuhla leyangwaze Lautaro Martinez beyichethisa ngami wathi Lautaro ikhona bengidlala iphola letinyawo sevele kwenteka ukuthi ngobe vele siyatsinzana ekhatsi enkundleni leyangwaze ka-Akebi lapha emuva yinhle ndlela esima kuze kufika ngalesi sikhathi ungayinika i-man of the match performance muhle Akebi ayikhona sevele libekwa phansi nguVinchile umntana Vante bekasikade kulikhipha alibeka inkosi yasePresi Vinchile umntana Vante umhlala lesenpeka athathe manje phandele sakudla Ibrahim Konate wabarata sakura kwaKonate wapha kancane yababita wathi sihlanganeni mafutsana waphakamisa leli lefuna inhloko emfutsa senadlelile Fimba Internationale libuya nabo manje mokhethelene Nicola Parella wathatha manje wabeka phansi Luis Enrique
kunyathela kwenkomtendishe yapheka lethulula bayempile kasikade kwemuva lathela kwasimanje Emmanuel akanje kunyathela kuphakamisa phondele sancele Alexander Pastone kolbe Pascal nyathela kuratasa khona kufuna Zelinski yalenza kwa Velinski uAKP Polini ekamuhle mana kepi kothathe phondele sakudla iyaqhamuka international batsinza baleka nikolo parela kusaphethe kuko yasikade kuyabuka leshasa kweKTK phumela ngaphandle la KTK ayikhona umcimbi lokhona ekhanse kudlelwe Champions League bakithi lena ndishi baqhamuka bathatha balibeka phansi bakithi lekaToshwiba manje bafake ikhansi enkundleni Martinez umgitarieni athatha bekupastor Nwatsonto alethe phondele sancele lethentswa nguthi makho yakhuphuka bakithi international bafaka libonza lenyama umhlali Ibrahim Konate yathatha kulibeka phansi endorangu alesino mtana pheka yakabona tasa khona manje kunyathela ngempile imizuzu esesama kuSkopot bakithi ilishumi lesihlanu nothi iqembu leLiverpool levakashile nothi iqembu leInternational labadlali ekhaya uyanithoma bakithi lapha Msamphuphe lophumela ngaphandle obuye lishwibe leqembu leLiverpool usoma lekane mafa namakhulu kade phondele tinyawo lekamuhle bakithi lakabona tasa khona manje uKyotis umntana Jones phondele sancele Andy Robertson alzatha vula abeka umntana Captain Van Dijk manje yasikade buye emuva lekhupha manje naAlison Becker uhamba kancane uyahlikihla kanyathela wathatha kudlula uRyan Gravenberch yasikade kuyajika phondele sakudla Ibrahim umdlali Konate aburata sakhona uyaphakamisa lefuna Curtis Jones athinta Jones abeka phansi kunyathela yasikade kenyathela futhi udlula nawo Alexis McAllister Argentina akahle bakithi Robertson bakithi kamuhle adlula manje Alexis McAllister anyathela kwemuva abuye kukhonza uJones manje asinyensentisha baqhamuka khona emhlabeni welishumi wathasela empile yaqhamuka Liverpool bavinjiwe bandlatha nguJones labayicela indlela yakhe Jones manje lali athiyatoza fimba yanisoma man ayikhona bekuthi kamtshotsha kwaJones nango KTK manje qhamuke phondele sancele enyathela kuyabuka kufuna indlela yakho bathi khalavaniwe bathi Clio akekho esikhaleni lomuhla balthathe balkhala phansi babukela bathasa khona KTK abona thasa khona KTK manje yaqhamuka Gravenberch kuyathatha kwasoma man kulphebetha njena kunconcotha Liverpool awutishana ngenyoka lephila kunguMarcus Thuram manje uyaqhamuka abathasa khona ngidikiliza selahlekile uMcAllister bathi nguye lekaphethe liphini lekapheke endishini Curtis umntana Jones eketike athi uyaligoba livundla lemlomo emaphali lenyathela nguthi makho kuthatha kuyadlula uAKP Polini lakanyathela wathasitelekeni wathasititheleni ngemanti wabona thasa khona manje Zelinski athatha Zelinski kusaphethe kuko kodwa uNicolo Parela kodwa phansi emuva Manuel akanje kufuna sikhala kodwa akhebe kahlakaniphile akhephi uphethe kuko makelo umntana akanje kwafasa ikhatho lokwaphamisa lehlange enhloko leli uSizo Slayi uCurtis Jones uVan Dijk Polini iLiverpool yaseNgilandi ayikhona baqhamuke phondele sancele emhlabeni welishumi nanye manje sesambe kuphela ngemizuzu lelishumi nemizuzu lesiphohlongo noLiverpool nothi leqembu leInternational labajike Polini Curtis umntana Jones umhlabeni welishumi baqhamuka manje eGravenberch kusikade ngempile kolkhala kuIbrahim Konate sizofla kutsinza keleka oletha kumdlali Virgil van Dijk aletha kuCurtis Jones athatha dlula nangumdlali Andy Robertson yasikade abathasa khona ubele emuva Virgil van Dijk kuthatha kanyathela wathasititheleni ngemanti phondele sancele uyaliphakamisa lefuna Sizo Slayi lefike noAlexander Fimba akhephe emuva
ayikhona iLiverpool yansonto bakithi lebeyiqhamuka nemavra ahlakaniphile bana baphethe bonkulunkulu bephula lethi nyawo bathayi lomuhla ayibamba iluma hayi lokhahlela iloshisha sidlala liphula lethi nyawo lesizingele sethulo lenkulu ingwazi bakithi Gravenberch lekamuhle singesendisho yamhlali kuthisa umntana Jones uyothi buta ukuthi bengadlaliswa ngane nangasi ka Jones ikhona kiki kumesizo obslay kuhlangana imizuzu le12 kwamabhala ke kuyophakama ikumba yenkundla ehlangothini engelesincele fikile lo mso uyayiphakamisa yayisika Liverpool khuleke enhloko kudu kwangangenye iyakhona Nicolo Barella nguwe ikhuphele engaphandle boyiphakamisa ehlangothini elesidla kanjese sechinga yena usizo obslay uyayifaka ngaphakathi njengomno yikhupha ibalekele somabhala yanisoma uthi yena khibota lenyama eliqinileko akwanga kunendoda ehlezi ephasi waselaphakeme bekuyindoda Mkhitaryan ayikhe siboneke bona bazayiphakamisa bayidlale bunjani usajamile usomudom ophethe iflaha wathi ayiphakama ufikile sizobeyiphakamisa qhubeka ehloko Mkhitaryan yokufikela phezulu kuGravenberch uyangena ebeka phezulu kuCurtis Jones ehlangothini lesicele qhiza letha phezulu konephakamisa ngoRobertson bambuyane soma accesse njengokuba lizenga ngale emzuzini ama22 isiqhema se-International esithulele phezulu nesiqhema se-Liverpool rakaptaka weZielinski phethe kuye uZielinski Nicolo Barella ayiphathe lomathisa nyetra bula lisawutshane phethe kibo wanela kanje uAkebe uFrancesco ayikhupha letha phezulu Mkhitaryan ayikhupha letha kelesidla manele akanje ayithoma kulokuthoma ubujamo ayane soma ikhupha isendunjeni mlaleli beyifuna uPastona khange imfumane ifuna Alexander Isak esiqhemeni seLiverpool yokuphumela ngaphandle leya nango Isak ophethe ejezi engele thoba akesibone berakaptaka fikela phezulu Nico Barella uBarella ikhupha beka phezulu Pastona ngestand fikela phezulu Barella nango Barella change marubaro chukulula ihlelele taphezulu khona irakaptaka amuso Francesco Akebe uyangena Akebe ufakebele kanje sojika phambili kuqala zayisapha iphangamisa khuleke hloko yokufikela phezulu Mkhitaryan nembezona hlekela uyu Mkhitaryan ayibeke phasi weLuis Enrique fikela phezulu Pastone belumathisa utshani kwanjesa isithema se-International ufuna urathelo Gravenberch bayisefuna Alexander Isak uyaphephwa Isak bamthathele na Pastone khathasuka Mkhitaryan irakaptaka mjabele besuna bangekumene kodela uyaphekhuka Dimako ayikona abathe Lutaro asele ungaphambi kwabanye abadlali ubethe intongame phezulu kwamanzi nawenza nje ayibuye ihlonywe ngemva bayiphakamise simahla utalisa kangangane uIsak asola mbatha ijerese bovu akhange mlalela sinikela indayisinikela yona sadlala esichemeni seNewcastle engakhane Chivu indoda eRomania ethi angazokuhlala phasi International engakahlomi la anangu akhipha thekhupha embangandlana iphezulu yokubanga ngenhloko leya akesibone fika kwangazimbila namuntu khona ibuya nesicema se-International endleleni nebezona hlekile sala phasi bathi Curtis Jones seludlala amaguduva ngaphakathi etatawini akwamdlali kuhle uMakose Churame phezulu kwekono iyahlonywa ningabomuke mlalele akaphuka lomswa akibambelela sajika abathi uthi asibambelele nje ubambelele endaweni ezingakafanele ali wahleka noVigil watawa sofengwana sokaneli msesebalhwata nje enango uZielinski uphephuka nayo usayiphethe kuye ayiqhisa letha phezulu Francesco Akebe rakaptaka usejabele bestandard kwanje siyangena International funa indunja zabo we Akebe ayibeka phezulu Marcus Thuram funa uPareda yakhandelwa ngeva yokufika
phezu koKravenbeche aphequka nayo phezu kwekona ekumntehlukanisa akhe sibone change barobona chukulula ehlele bafene ehlangotheni lesidle ebujameni bekhoma nangu usizo ebujameni bekhoma nangu usizo Mslaye ngoDominic Alexis Makalista phethe ngusizo Mslaye Makonate rakataka Liverpool abesabe mamangise bayikhupha bebeka phezu koKraven in the Robertson, Chris I put a Quebec Pizzo, Vinchal Van Dyke, Akupo Van Dyke, Ibrahim Konate, Okona to Canabonus Brazil, Rakotaga, official Van Dyke, Becca Pizzo Curtis Jones, Liverpool Abesaba Mangise, to the Pizzo International Abesaba Mantaliane, Yakupuga Manuel Akanje, Mekitarian Akebe, Ahuata Suga, Fiber Settings to Chica Pump, Champion Besone Bayankena Makochorame, Okadenom Sakonato Sarapase, Tino Sofengonala, Ote Aglade Poroko, Timako, Kulago Selinske, Aligiso Guiku Selinske, Aikupa de Tapesco Francesco Akebe, Nango Selinske, Pesco Corner, no Matisanya Telebulan so Petegiva, Mikitaried, Nangulutaro Martinez, Yanget Namdale Inter, Nangulutara, the Pesco Sana Candle, Gemva. Aiko namdalele atunga inicha indona samdalele atupeta uphatla ikhalase khokanje ichu tulutaro bona ifike kuye yanele bona ayikhombe kwabo ihlale ake sibone Sofengwana uthoyo umlando Nicola Parella awukahlali kuhle iyobekwa phansi emzuzini emasumi abili nemzuzu esithandathu nje kuphela aphasi eSan Siro mlaleli eMilano Metropolitano elaziko nakhona abosomnyanya internationale tolele phezulu nesicimana sasayo Liverpool abeswa abama angisi Ukutisi kangangane saselize ngaphalize ngale abathi yamadoda ithungele bandla anyana iqalene nje madoda awela kiyabe sizibethele ugoba kusibethela semsabari imphosemnyango asithi leka semnyango nje yalimkuphele ngaphandle fike ngaphandle apha bethelo tebekavume bona Jepole nerahabo ukhona kuze fika lesisikhathi asikho mlaleli isichema esihlalamela isiqongolo osekhona ngaphakathi etatawene ebeka phezu Alexandra Isake phethe kuye ekhupha Curtis Jones ke besuma ubujama bayiqhisa beletha phezu khona phezu sopa the Virgil van Dijk endunjene Tona Gravenberch Curtis Jones vela phezu khona isichema seLiverpool abesoba mangise kanene namantaliyane bayiphethe kuba nangu Jones, why Jones we phethe kuye Jones ngemva Virgil van Dijk Thoma phezu Alisson Becker umsurprisile acute Jones rakaptaka athi yantoni nduja lezarikande beka phezu sobane Virgil van Dijk Ibrahim Konate funa ndunja zakhe Ibrahim uyayiphakamisa nangu Eketike aphuma phakathi kwabo usephethe Eketike funa uyivalo Eketike uyoyigoba phayu yane soma alida msuko kebu Francesco atilo mswa umswenya atusomuta Francesco ngimo phakamisa ifraha lam aniwena dando ka FIFA na imvumela bona lo msa osebujameni obufaneleko amde umkhandele nje kuphela ongakwenza kuhle Eketike mlaleli thuba pheze elesibili lesicema seLiverpool la pheze bahloma khona alize ngapha lize ngale emzuzini emasumi amabili nemzuzu elithoba nje kuphela isicema nasasayo i-international akwangabaza kulobo akhebi ngokulimala kodwa onethwayo lokudoseka apha lo mswa ohlelehle kangangani akhebi usungaraya bona nesimbi dlo muhlwa la ake siboneke bona bazayiphakamisa njani ekumba ngeyekundla akhebi awuyatoseka usala phansi lo mswa athi besizwe lokuthoma bangeleka phakathi
akwangawuza kuphumela ngaphandle mlaleli akibona buya ngendlela adoseka ngakho kodwa-ke asazi onguye mlaleli odlala kuhle kangangani emvapha ukuphakama indoda emnyama ingene ngaphakathi yokukhandela angele sibili mlaleli ijuguluko likatelelwa kulimala kwabadlali besicema se-internationale alo siza kuthini bazibandula kuhle nofana njani laba beso ithini indababo asazi ake simtshetshe bona uzakubuya nofana njani akusikaningi osekhona iphela veke le amabhakhaniya inkutane zakwakhalinge ziyokutholana nesichema mlaleli sehlanganisela yakwa-PSL osekhona-ke kubana bonke abadlali bamabhakhaniya ebebavotele bona bangene ngaphakathi kwesichema sehlanganisela bayokuthwiliswa mlaleli babuyele esichemeni sabo samabhakhaniya asazi-ke Peterson nengicabanga bona uza kuba nguye oyoba usobhande wesichemeso akhona bondaba ithetha wondlondlo njalo njalo asekongikara kuhle mina kuyokubukela umsana omncane uhlongwane nengicabanga bona wenza kuhle kangangani ukudlula abadlali abaningi asekuthi-ke ichudu nalingakajami nawe akusuyo umdlalo ongabeka ngu-Ashley Dupreez ngaphandle uhlongwane nasi isichema se-Liverpool ahloma iLiverpool mlaleli awana Liverpool ibhola etshengisiweko igojwa ahlangana nehloko kamakekero wekithike ikhamba indandane yafika pheze kuKonate iqhula Konate yawela ngesefene awane Liverpool nothi isicema sayo internationale wonke umuntu we-internationale mlaleli alila ngokubana ibhola lekwangayibethe esandleni uthini-ke uSofengwana uthi yenjame khona msamadoda phezulu lapha azasihelebha bona sitsho bona ibhola liyajama nofana njani nakalindela umuntu umlaleli la iLiverpool iyahloma isawutshejwa-ke mlaleli akwabafota kwabesiqinisekiso phezulu lapha ake sibuye nesiqunde kungiso isatshejwa kodwana-ke solo bathi Sofengwana ungasenza njaya Konate lo mziki wangayibambe ngesandla nawumbonile uthi uSofengwana sokuqinisekisa amadoda nenzani kanti ikakhaba anesidotha uthi ngihlomile la somuda ngihlomile la ndini kanti Konate uqale phasi Lautaro Martinez naye uyasindla bona anangeyijama lebholo kuyoba budisi kithi sele silahlekele abadlali ababili bonke ngokulimala Francisco Akebe enobekangitshayelela kuhle ubujamo besihlanu lo mswa awuphumele ngaphandle emlaleli alila ngobani kwangawu-Eketike uKonate yena uyikhule kuhle ngehloko uTuparela Sofengwana ungenza masenza njaya kwangayibethe esandleni iyokutshetsha leya akuhle ubona abadlali bebhola erarhwako mlaleli bakhulumisana kuhle yaye bathi yiphi yamadoda le akhe siboneke umlaleli kwangayibethile yona esandleni asekuthi-ke asisithathe isiqundu thina okwethu kukulethela wona umdlalo lo indoda nasa indoda yangeGermany uFelix Uzwaye mntathatha isiqundu ngokuhelejwa ngabajame enthombeni eziqinisekisako la asolo sijamele isiqundu ebengisakhuluma ngehlanganisela yesichema mlaleli ngithi mne uhlongwane esichemeni seKaizer Chiefs akusuye umdlalo ongabekwa ngu-Ashley Dupreez ngaphandle akusuye umdlali mlaleli ongabekwa abadlali abaningi abakorolako lasokana lela lihleka kangane sekuthi ichudu nalingekho kuwe izinto zakho ziyacharagana hle kunomsa obebhula uSofengwana kwanga uyoyitsheja yena mbala kwanga mntathatha isiqundu
selatshejile ngaphakathi bona akwenzakaleni. Akwanga u-Eketike uyibambe ngesandla mlaleli, akwanga u-Eketike uyibambe ngesandla, azamvezela yona bese yena uthatha isiqundu. Eketike kwanga nguye uyibambe ngesandla. Van Dijk yena ngiyamkhupha, khange ifike esandleni sakhe. Eketike nofana Van Dijk, akwanga ngu-Eketike nofana ngu-Van Dijk, khatshiwe la amde bathatha isiqundu ekuswapheliseni kwezinto zonke. Isiqundu zona msemde basithatha konade khule kuhle, konade yahlala ngesefeni, akunamraro lapho. Yabuya uzwaye mlaleli uthini, azwaye uthi ibethe esandleni eMaliverpool, akusilo ikondele yoba iraha simahla ngemva, sasenjengokuba-ke ngaphakathi etatawini, lize ngapha lize ngale, bewaginya amathu sidoda athi alo angenzani kanti sele ngithabe kangaka bona ngihlomile, athi esilothe yowuthoba phasi indodekethu azibhinqe zijinge khona nangu yane usoma uyibeke phasi usoma iphakamisa ke lesithatha yokufikela phezu kwendodana yasabathi silo wena soma yowuyithome kuhle uhabeleni kanti saqalile la. Bisheke nguye obizweko mlaleli ukukhumbuza uKebi akhanga abuye. Iyathatha ke Manuel Akanji Nicola Parelle Chabele bekomba kuyayiphamisa change barula chikhulula ihlelo khona hloko sizobuslaya fikela phezu kopastone rakapthaka ukele Chabele besunanye eletha phezu kona Manuel Akanji athatha Akanji wachikhulula betha kuchama besihlanu kwathi uBisheke wabetha kuchama besibili nango Bisheke uthatha madoda uyaphehuka nango Bisheke chayisa phezu ko Van Dijk athiyo so Bisheke mlaleli kwakwazele lo mswa aphepha uGravenberch amchingise Ninive athi Graven ngithingisa wena lapha ngilapho mina angetharashishe umakhosi wathi ibethe esandleni sofengwana athi sofengwana akulizike livuthwa kwangaze ngalithengisa wenzani kanti iyokupakanyiswa ke esicebeni esayo international Milano phakama uNicola Parelle ufikile mlaleli uyayikoba yesika khona ke hloko ngeva Alexander Umsong ayisake kade lo mlaleli bebeka phezu kweZelinski akena spele mjamene bekomba ngokukhabela khona eMkhitarene uyikoba Virgil van Dijk ekhona ke hloko Eketike athi uyikhupha embangandlela ekayindawo salapha sumakhosi Chorame abathi bamdlale intando yeLiverpool anika FIFA ayihlonye unendoda yokuhlola esiqhemeni seLiverpool athi Van Dijk sinqanqabeze sofengwana nomsabeka akazimiseli bona angaraha uChuram ngalendlela athwenya uChuram aphakama isithankane sarama nguye Eketike ungene embhukwini ezikulu indoda ekulu la Eketike uChuram umlalele embala olilele zikhona lo mswa ibethile esandleni umlaleli lokana kalinga ukukorola sokuthi ke labe ijame isandla la Sara Van Dijk labe sijame khonapha abongaraya bona vele sendaweni efaneleko kunodimako araha ibhola esijanyisiweke esihle kangangane akunendodana saNicola Parelle ayisika kuhle ibhola ejanyisiweko Alisson ongumakekere khandeleni ehlonywa phasi akhe sibone kunendoda Parelle ekadephala ibhola kaParelle isike kuhle kangangane mlaleli yanele hloka nje ichutu bona ihlale ehloka ichutu Parelle bona ihlale sekuthi ke bebalekela iphala engcenye isike kuhle mlaleli yanele leya Alisson mlaleli abekuzwa ngeMilano bona ihlezi akunendoda ke lamangisi ethina ijamisa ibhola uraya bona leli lichudi lithuba nesiqundu engombana ejengisiwe yona ichelehle kangangane
umsa uwadpros uJames iyathatha-ke sizobslaya ebeka phezu ka-Ibrahim Konate rakamtaka bebeka phezu ko-Visual Van Dijk-ke besinobujama letha phezu khona Curtis Jones beka phezu kendodanase u-Ibrahim Konate ayiphakamisa ehlangotheni lesidla yokuphumela ngaphandle Timako phethe kuye ayikhuphe khonokho ifuna uPastone uyayithatha ebeka phezu koManuel Akanji rakamtaka uManuel uqalile bona useyisaphi usayiphethe kuye rakamtaka usebujameni besithandathu ayibisela ngeva nangu Zielinski uthaka Liverpool isitembu bakithi le-internationale makanje muva abolatasa khona manje kuliphethe kuko kuyasikeda kumanela kanje kuyalungiselele ngekoparela koshandilisa dishini kubeku akanje bakithi aqala phansi muva Pastone batasihlanganiseni wayikhona baphethe 6 kanzi bathubula kwasane bathayikhona nokuvelako twahla banyathela manje ngalungisendrike upisheke aqala phansi kunozinti umdlali yanes oratasa khona umukithalene kusaphethe kuko kodwa kumdlali wesendrike yasiketha oratasa khona manje ngaphakamisa lesentina nebeza phasona nkulunkulu nawo nikoparela bafene phondeni sakudla baliphakamisa fundla nobuso benkudla lefuna Marcus Thuram ayikhona Marcus Thuram asakela fika kuye bakithi libuye nenkosi lesempeka bathi epheka ikhona ulifimele mfonsana kodwana bese liphumele ngaphandle alihambe lobeka phansi bakithi licembo nayo internationale Milano yelibeka phansi njena kuphakame khona kiki yophakame khona kiki kulicembo lakithi nayo internationale kubuyela inkazi bakithi Timako Timako chekile ngamutse bakithi ngamiyama likana ma-translogs sikavele khona kansi ngojeni manalo mntana kanje ikhona leyo kansi bakhosi baphakamile bomdlali bomgithareni kuyafika kwaTimako kuyaphakamisa lidla ngenhloko kwekhipha nguTujones Kanza elicembini bakithi le-international elicanza badru maTimako uyaliphakamisa nawuNruto Martinez adekahla entuke mapali Zielinski abekudonsa inzamba elipholaman bona kona kwente Zielinski basangela khonza mfotana ayibona baphethe bonkulunkulu bephola letinyawo bekuthi kamthuma kwaSelinski athi alisilibheka ngifuna nje ukubingelela mfotana akukho lokubi uVirgil van Dijk 6 box 90 degrees kodwa ngaphansi athahleleke mafotana bathasele impili 6 nje lembili kuphela uAlisilibheka manje adlula engwaze umdlali Konate ofuna Joko Mese Matheus Alexis McAllister nefuna Alexander Isake ofinjiwe nofuna Jansomere kophethe kuko kodlula lethola Luis Enrique lecembo le-internationale kuyalungisa nekoparela kophethe kuko yanesomere phandele zancele Pastone Alexandre kuyanyathela ngempili kophethe kuko loku-Alexandre Pastone usele nje munye kuphela badlula bakempili nawo Pastone emhlabeni welishumi nanye manje qhamuka ngaSelinski ufuna ukugoba kuyasingatha esilensendishi emhlabeni eshume nekoparela Timako nawo Pastone uyaligoba leshayisa kuLiverpool phumela ngaphandle ngoba ikhona kick ayaqhamuka intani Milani yaqhamuka Liverpool deshayana banephilako babeka phansi lomuhla Bolbeka phansi lomuhla bakithi bathunyiwe laba be-Liverpool bathunyiwe laba becembe internationale bomgithareni lekakhona enkundleni boPastone boThuram bophelela ekhansi kwethina box bophelela njena esibanisele ikhona bakithi kube enkundleni lokashana bakithi impumelelo emaqembu lokududane ikhona kiki naTimako lifikile babekuparela leshayisa bakithi ulekwaze Liverpool bafinjiwe saqhamuka nga-Alexander Isake yabathola ngempile viva parela bathi phakama Mfonsana naPastone Polini anyathela dlula Timako osaphethe kuye abaratasa khona lena Pastone yakamuhle Pastone nikoparela asikada uyofuna ukuphakamisa abeka umdlali Pastone uyaligoba tsatsa bakithi lesilibheka bayikhona bona kwenta bakithi emuva ecembini leLiverpool
Not Liverpool, not Italy International, but come Nigeria for Champions League, Sampanga Musha, Mandela Kanji, Pataikona, Omati Supe, Akanji, Hangoba, the Angwazi, Alexander Isaki, Shamats by Cincia Sarapans, Nome, Utinson Pempe, Utaikona, Muyaganatanaga Isaac. So much about it. Make it tell you that I tell them to move. Or send this can you tell you? You're born at the second Sydney. How far did you want to get paid? Put the Trayago. This is Cadene, Catcher Martinez, Habel Tatimako, here get about it international. But for Naturame, Vimpe move a craven page, Yamchora Bagiti Conate, then a craven page, then a Talimanche, who Eketike, now fight you on a game pili, who Trayago, who when I was at the Matatu Bagiti, Buladena Internationale, continuing some of Francis Carasagago, and Sabino Sico Pisa, here Kamuga Bagiti, then I claim Liverpool, Seba Finchi. Not Liverpool, not in Bagiti, who sang in Bagiti. He misses the Mashuna Manem to the Sicano, Bangetta the Sico Pisa. Sarah Federal Policy, the Joe Gomez, Shiba Jello, Kalapan, Bahim, Teraconate, Quanyatera, Sakura, who vision from Take, and the Tescan Sedishi, who coaches Jones, Jane, Channel, and put in the Samuza, and Crafen Peche, who Pete Hugo, Cassia Tagabuga, who Funen Quazi, Curtis Jones, Alfred Salene, Panyatela, Fidget Van Dyke, who Pete Hugo, Cassia Taganyatela, who were at Sakuna, and Robertson, Anyatela. Karapanzimuva, Alison Peka Peka, Higgle Liverpool, Mafremu Kona, Namukani Manji, Humtali, the Alpamisa, Chicha Lieutenant said to the Moyenne, Jonathan Frejo Gomez, Ofinchi, Mokitarian, Asanga Montana, Chakarason Pepo Taikona, Ejo Gomez, Nicole, the Mumketarian, the Kamarake, Asama Zizagache. Watison Pempem Ketarene, Shamati, Hingwas meditated punishing. Manuel Akanji Bagiti Kitchen Manchester City, Yamu Sabagito and Prefect Switzerland, Wakanga Manche, Liverpool, Crafen Peche, Husigata Guntigris, Husarapan, some papers, Sangatanagati, go for a gold Tarabati, the Owu Crafen Peche, Sarafen went in the local point in the Sunday, says something at a billy, Ranga Thompson Pempe, let's see Compisa, what the cutest chose, Crafen Peche Cantigris, Punchin Macalista, Anthony Alexander. If you're going to someone, Polly the man, I call but I want to wait. I couldn't send my phones and young Marty. I make 2 years in Guazi, Curtis Jones, company Ponamo Pastone Polene, Internationale, San Sirona Sicona, Sicona Bagiti, La Pasca Champions League. Now Nico Parena Comanelli, said that Pastone, the Panaco. Ponzi le Pascolo Mokitare, the young and the Prancy Bagiti, Panyatana Babuga, Maneta Ponde, the Summer of Tabella Shumani, Mafu, and Spencer Nicole, Managura Martinez, Popolata, go get Spencer Nicolo, get cover! I corner, they full of the Acosta centric upon the Samuza, Penfoot and Bloma Party, now that Timako, we are cover! Fee, Profanta Kemu for man! I corner, young Tabagatan in Tamindani, hey, come on, Manche, Pishake, Popolata. Sakura Pisheke, Mutani Pakona, Potatoga Gola, Potato Mutano Jalo, Nicolo, Umzali, Yamu Separela, Atsabagiti, Ida Quasibagiti Parela, Arjuna, Esmen Sendishi, Pinum Tani Pisheke, Pishaka Beumana Kanji, Internationale, Magnetina Kamunga, Hemtani Pastone Zeliski Manji, Offer Pastoni Wakona, Pontoni the good sense of Galiega, Polkana Pansemuva, now Zeliski, or Fierce Messer could get dancer. Get Tata Peka man! I'm gonna want Tata Peka, but come on, Nyagato, look on Zelinski. Emma Vemtali Zelinski Bagiti, Sipion Sakis, and cleaning at this manga. We are competing on Amtali, Fishing Fantake, Alsansa Manchi, and the Curtis Jones got since Sagadiga, what the Crafen Perici, what they want to send Peka Manjan for the Fishing Fantake, and Clement was seen Fatu Bagiti, we are promised our Fantake, definitely was long Akanji, only Coparina and that Segile, if you bring Pishake, no Pomara Pantan Shibe.
Not iqembu international, not iqembu Liverpool bakithi egathi kuhle nomkhithi ayibamba inoma lokhathela iloshikisha hayi blokushikisha njena badlala liphora letinyawo bahlokhu kukhashana lomuhla impumelelo emaqembu lothutane liphora kuJones olphethe kwekazikade abekahle Jose bakithi Fernando Robertson vele phondele sancele labalekela endi lophumela ngaphandle libuye libe iqembu international umanelo mntana akaji bakithi ngawuqhamukana labora tasakhona ingwazi umdlali Robertson uyafana ncamashini engwazi Lovren waseCroatia mangabadi laba badlali ungathi uLovren lobe kwaphansi bakithi uyane soma alithatha bekumanelo wakakanjini igama lakhe olphethe ukolo kuManuel usikata ngempili kodwa sikhala kufaka lijubane umdlali Manuel kanje usaqhamuka albeka umdlali eTimakho utsinsakela Pastone wansondo ubaratasa khona Mkhitaryan abukaratasa khona phondele sengane emhlabeni weshumnanye bakithi kuyabathola kwaMkhitaryan ufikile esibayeni seligol vimba fikile nawuNico Parella usajika njena uTimakho ingwazi tsinsabaleka nawuTimakho bafuna lengwazi baphakamisa Pemeta Nelson Becker abehlethi mlalela noThando Martinez abeqhamuka lena international losele mbili kuphela omdlala kanje Nico Parella kophethe kubo phondele sakudla iliyakwazi manje Luis Enrique omdlali emhlabeni wesikhombisa Nico Parella athathe rola pisheki athathe uqhamuka sendishi Manuel kanje tshintshana uhlelo lakhe aqhamuka ngaPastone albuyisela kanje sendishi manje uyaqhamuka omdlali pisheki sinzakuyalenga endleleni Nico Parella yofuna sikhala sakhe Asitole sinsendishi bakithi abaqhamuka khona emhlabeni leshumi Pastone Mkhitaryan engaqhamuka nemava nangu umdlali Thuram uvinjiwe Alexis McAllister azake bamdlala kahle uyakhala sompempo Taiko hayi ngemafashona ngemaphiki asidlalele iphora letinyawo yebo khona kumele ukuthi sitsinzane Lautaro Martinez lelaphola cishe man baphakele esandleni laba beLiverpool lipapa noma liphalishe lishisako kuqhamuka Lautaro Martinez afuna ukukhipha sigodvo lesinelahle lelibovu ekhathi langabini umatima lesinpeka iyaqhamuka international kumatima kuyenkwasi bakithi umdlali yani Sommer ngoba laba badlali bahlendlela isimanga baqhamuka uqhamuka lokungirefera kwayishaka bili washaka thathu man bathe asambeni sophumula amaphotsana kuhle lesiko lekhatsi enkundleni uqethisa futhi Liverpool liqanza liqembu le-international liqanza sifika njalo ngesikhathini sokuphumula not Liverpool not international uqhamuka cishe kwayintshontsha Lautaro Martinez shangathi lokhu ayikhona man